Ministry of the Holy Spirit moruti wa ka re a leboga le mo mosong wa letsatsi le ke tsa tshunwe ke dumedisa baretsi ko lapeng ko ba ka tswang ba reditse ba le ko teng baretsi ba bantle baretsi ba ke ba ratang baretsi ba Mafikeng FM 96.7 si kokotlelo sa loago re le mo mosong wa letsatsi le re a leboga re boka modimo wa kganya modimo ya re ntseng re re poko tsa one di benya di kganya lefatsheng re lo Jehova o senatla sa legodimo o modimo ya busang o modimo ya rena le mo mosong wa letsatsi la kasheko ntso le morena modimo wa rona re a tseba hore letsatsi la maobane ba bang dipelone di robehile ba lahletswe ke bao ba ba ratang a se atla sa hao se tletse mosa mohau se tletseng lereko se ba atumele modimo wa ka se ba kgome ka lerato le o ba fe kagiso morena e nnetseng ruri Jehova re a rapela ba bang letsatsing la maobane ba ne ba kena mo kgolagano ya lerato modimo wa ka o ba kopanya senatla sa legodimo ba tla ho wena ba re retseile tshwetso modimo o tshelang re le babedi re kena kgolaganong le legodimo re re a fetoga re tla ba Adama modimo wa ka le bone ba sedulele seatla sa gago se se mofutu se se lerato se tletse mosa le mohau modimo wa ka o ba etelle pele tseleng ya bone ya kgolagano ye o ba sireletse morena o ba baballe le seo lehodimo le reng ke sone ba tla ba sone ka lebitso le tletse matla lebitso la konyana lebitso la morena Jesu wa Nazareth ke a rapela kgosi ya Israele mo mosong wa letsatsi le ha se ka matla le thata se ka o tseba kapa ka makgona empa ke ka lebaka la mohau wa gago Jehova a manyolo ya gago a theowe ya matla a moya o halalelang e bone o tla kenang dipakeng e bone o tla nkang sebaka ha re kena lentsweng la gago lentswe le ha se la rona empa ke lentswe le tswang lehodimo for setjhaba sa gago ka lebitso le matla la morena Jesu wa Nazareth haleluya amen moruti wa ka mo mosong wa letsatsi le ke tletse motho a le mongwe ko lapeng re bua le Jesu re bua ka Jesu o phelang hobane re lebile di sefapano re bua ka mesebetsi ya hae re bua ka dithuto tsa hae re bua ka dintlha tse morena ke la re ruta tsona re lemosa hore ke re le batho se re tlamehang re se etse mo mosong wa letsatsi la kasheko Jesu o eme mo kgorong ya pelo ya monna le mosadi wa kokota hona le motho moruti wa ko modimo wa nrometseng ho yena mo mosong wa letsatsi le e tla re ha ke kena ditabeng o tla utlwa pelo ya hae o ka re ya kokota o tla utlwa o ka re o betswa ke letswalo o utlwa o ka re hona le ntho e kokotang ka ra pelo ya hae a tsebe hore modimo o bua le yena modimo o batla yene o molentswe le ke la hae re tlo bala mo bukeng ya Johane chapter 3 go tswa mo go verse 1 go fitlhela fale mo go verse 10 ha re bala e banega yana ba re go ne go le motho wa bafarisai yo bidiwa Nikodime mongwe wa lekgotla la Bajuda yo a tla go Jesu bosigo a morare moruti re itse gore o moruti yo o tswang kwa modimo gonne ga go ope yo o ka dirang ditshupo tse wena o di dirang fa modimo a sena nae Jesu a mo araba re ammaruri ke gore a kere fa motho a sa tsalwe go tswa godimo ga ka ke a lemoga puso ya modimo Nikodimo a mo fetola a re motho yo godileng a ka tsalwa jang a ka ba a tsena la bobedi mo mmeleng wa ga mmagwe a boa a tsalwa gape Jesu a araba re ammaruri ke gore a kere fa motho a sa tsalwe ka metsi le ka mowa ga ka ke a tsena mo pusong ya modimo se se tsetsweng ke nama mme se se tsetsweng ke mowa o se gagamale fa ke o reile kare lo tshwanetse go tsalwa go tswa godimo phefo e fofela kwa e ratang teng e utlwa mosumo wa yona mme ga e o itse kwa e tswang teng le kwa e yang teng mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke mowa o ntse jalo Nikodimo a mo fetola re dilo tse di ka dirafala jang Jesu wa maraba re o moruti wa Israele mme dilo tse ke eng fa o sa di tlhaloganye o moruti wa Israele moruti wa Israele mme dilo tse ke eng o sa di tlhaloganye bothata ba hao ke mo mosong wa letsatsi le moruti wa ka o tlontetle ke kene mo makwalong oh yes ha re bala ka monna ba mmitsa ba re ke Nikodima a kopana le Jesu morwa modimo o tshelang ha re bua ka Nikodimo re bua ka monna ka nako ha ba mo tlhalosa ba re wa se Farisi monna wo e ne le monna ya na ithutile dikwalo e ne le monna ya na le botlhale e ne le monna ya na le wealth he was a wealthy and a very rich man Bibele ya re e ne le e Farisi ka ra le setšhaba sa Bajuda
ebile mo hare ga setšhaba se sa bajuda o na belonga to a Sanhedrin council. Sanhedrin council e ne le kgotla ya bajuda e ne laola setšhaba sa bajuda. Monna yo Nikodima Bibele re bolella hore e ne le monna ya na rutegile, e ne le monna ya bohlale, e ne le monna ya ithutile melao ya Mose. Ra hopola mo mosong wa letsatsi la kasheko hore ka nako eo setšhaba sa bajuda se ne se le mo tlase ga puso ya Baroma. Mme Bibele re ruta hape ha ntse re bala re le ka go e sekaseka re batla go tlhaloganya re ruta ere ka nako eo ha Baroma ba ne ba rula over the nation of God, the Israelites. Ba re bajuda ba ne ba buisane le Baroma ba dumellana hore rona re banna re bahlanka ba modimo re setšhaba se kgetheileng ha re batho fela re etelelwa ke modimo ko pele. Empa the Sanhedrin council e tla ba council e tlankang e etelele pele the affairs of the nation of Israel. Ere ba re ha re batla go bua re batla go atlhola batho rona le setšhaba sa bajuda re tla iketsetsa ka mo re ratang go ka etsa ka teng. Rena obane re na le melao e re tsebang e le melao e tswang lehodimo e le melao e re kileng ra e fewa ke mohlanka modimo e le Mose ba hlalosetsa setšhaba sa Roma ba nna le tumelano gore yes it is okay but the Roman Empire it shall rule over the nation. But every time ha o na le matsapa ka ra lona bajuda ka baka ditsela tsa lona bajuda le tla bona hore le tla tsamaisana jwang ho yeng ka melao e modimo a le fileng yone. Bibele re jwetsa re Nikodima se ne le monna ya na tseba molao ya Mose, ne le monna ya ithutile ditsela tsa modimo a hopola hore modimo o phelang a kilang ka setšhaba sa Israela se etella pele ho tloha lefatsheng la Egepeta ke na le bone tseleng a ba etella pele ho fihlela lefatsheng la maši le dinotshi. Yes, it was quite a journey ba setšhaba sa modimo se ne se tseba ntho tse ntle tse morena a kile a ba etsetsa tsone. Yaanong mo mosong wa letsatsi la kasheko re bona monna Nikodima monna ya na le bohlale ya rutehileng monna ya na le ditšhelete, a man of great stature in the community mo na phela mo yone. Ka nako e Bibele re jwetsa re bosiu ba fihla wa kena lefifi ka ra lefatshe la Jerusalema. Bibele ya re jwetsa gore the Pharisees e ne le batho ba ne ba sa rate dithuto tsa ga Jesu, e ne le batho ba sa utlwaneng le Jesu gobane bone e ne le batho ba rutang setšhaba sa modimo ka melao ya morena. Empa ba bona Jesu a tla ba ba le bothata o ya ka mo a rutang ka teng. Ngwaneso kona pere ko jwetse ha o ka hlalohanya ntho tsa modimo you must know that it is not God. Dintho tsa modimo it is not easy for anyone to understand unless o na le moya o halalelang ka hare ho wena. O tla botsa modimo dipotso ba tla o tseba hore hobaneng a etsa ntho e etsang, hobane o na le di-expectation, hobane o na le di-reasons, hobane wena o fila o kana le modimo kona ka etsa ntho ka mo e ratang ka teng. Empa mo mosong wa letsatsi la kasheko the Pharisees every time and everywhere mo morena Jesu na rera evangeliteng ba ne ba tla ba mo opposa, ba ne ba tla ba mo lwantsha ka dipuo, ba ne ba tla ba mo questiona, ba ne ba tla ba mo rebuke ba mmolela you are not of God hobane o no le wa modimo o no tla phela le rona. Empa mo mosong wa letsatsi la kasheko you got to understand hore ha o kgethilwe ke lehodimo you become a separate kind of a person. O nna motho ya emelang ka thoko modimo ha bitsa motho ha ba tlo dula o ntse o kene ka hara dintho tse ngata. Modimo tla o nka o bele ka thoko so that o mo tseba hore dintho tseo di etsang lefatsheng it is a new thing. Ha modimo a batla o etsa ntho e ntjha o tla etsa ntho e ntjha batho ba kekeng ba hlalohanya hobane ene le modimo a le nosi, because he was not voted into power, he was not decided by a Sanhedrin councillor so that he can be God. He's God all by himself. Batho ba ka vouta by an election empa modimo a rona ha votere. God is not a respect of person. Modimo ha tshoswe ke motho hobane modimo hlodile motho ha ona maemo any reasoning capacity e motho a ka tla ka wena o pela Jehova a batla o tsekisa modimo e ka ba wena ka mapela modimo wa re morena intshwarele hobane ne ke sa tsebe. Nikodimo ha ba sena o etsa dintho tse kaofela he was observing Jesus. When I say Jesu a shebile ka mo a buang ka teng ka mo a rabang ka teng ka mo morena etsang dintho ka teng ka mo modimo Jesu a buang ka teng ka mo a laelang ka teng
ka mo a performa mehlolo ka teng ka mo a tsamaya le disciples tsa hae ka teng ka mo a etsang lerato ka teng ho na le ka nako e nngwe when you are in the noise ha o le ka hara lerata la batho ba o bolella hore rona re gotse ka tsela e rona re etsa ntho tse tjena rona re phela ka so rona e sa le tsela ka mo ntse re phela ka teng but the Pharisees ba na le the tradition ba na le tsela ka mo ba tsebang dintho ka teng empa ba ba sa tsebe ho fihlile konyana ya lehodimo ho fihlile Jesu Kriste ya tlile ho fetola dintho tsa bophelo ho fihlile kwana ye reng ha ba mmona ba re here is the Lamb of God ha fihla ka ra setjhaba sa Israele ho fetola maemo ho ya ka mo the gospel ntse preachwa ka teng ho fetola maemo ho ya ka mo Bible ntse tsijwa ka teng ho fetola maemo ho ya ka mo modimo a ntse tsijwa ka teng Bible re jwetsa mosong wa letsatsi la kasheko hore Nikodimo wa decide ho tswa ka hara Bafarisi o tsa leeto a le mong a invite any other person o kena leeto o latela Jesu ka hara lefifi Bible re jwetsa mosong wa letsatsi la kasheko hore ya David that Nicodemus o na tseba Bible from the upside down o na tseba buka tsa melao a tseba dibuka tsa baprofeta empa ka nako wa ijwetsa wa tumela and I got to cast away every knowledge that I have and ke tlameha ke tlwele tsebo e ke itsebang ka modimo yona and I need to go and meet this man and when I go and meet this man I can't ask anybody to surround me because this is my divine connection with the living God una le nako bophelong ba hao ha o ntso phela una le ntho tse o tlameha o di tlohela morago una le ntho tse o tlameha o tsamaya o le mongwe o latele Jesu ka bongwe ba pelo ya hao o batla o tseba hore modimo wa ka ke batla o kena le kunutung le wena ke batla o tseba hore wena modimo ya jwang hore modimo ya sebetsang jwang hore ye ke tsamaya kereke ye ke sebeletsa modimo empa ke tlameha ke o tsebe ka bonna so that I may have an encounter with you. Oh, Baby, let it Nicodemus decide. Decide. Ai. A tlola dintho tse di Au, tsebang morena Jesu. a tlola ditšhelete tsa hae A tlola morago bofarasa. a tlola bofarasai A tlola morago lefara. a tlola melao ya hae merao a tlola the knowledge and the Sanhedrin counselor a tlola batho ba tsamayang le wena ba tlola ba opposa morena Jesu a re ke batla o tseba monna o ka bonna I want to know what kind of a man is this what manner of a man is this a re ke batla o tseba ke motho a mofuta mang Bibele a re a tla jere mafifi ka hlooho a tla jere lefifi ka magetla hobane o tseba ka nako ha o tla ka lefifi re ka o bitsa re re o buti mafifi o a tseba batho ha o tsebe letho hobane ko o yang ko teng o na le lesedi o tla jere lefifi empa o ya leseding la kganya lesedi le tla mo bonisetsa le mmontsha tsela ya nnete le bophelo o lata Jesu ka sebele a fihla o Jesu monna modimo a tloetse dintho kaofela a re ke batla o tseba more about this man I want to know more about this man a re leeto le ke le kena ke le one a ke batle ditšhomi a ke batle di-bruskap a re ke batle ntate a ke batle nna ke latele mosadi wa ka a re ke batla leeto le ke le kene ke le mong a re ke batle ke leeto la monna le mosadi a le mongwe o tlo tsebe go kene kgonagano le Jesu wa makgotla o kene kgonagano le tao ya leloko la Juda a fihla o yena o mo jwetsa matsuka Nicodemus a re re lemogile o tloa re go tlo go na le ba bang Bafarasai ba bang ba ba dumelang lena re we have seen we have agreed gore ra bona gore monna modimo gobane dintho tseo di etsang ga se ntho tse di ka etswang ke mang kapa mang ga motho a sa tswe go morena a re bone dintho tsa legodimo le lefatshe re phetse ka ra setšhaba sa Jerusalem a re mpa a le wena ntho e o etsang ye ke mohlolo a re yet re baruti re dula tempele but wena o tsamaya outside the church walls a re o tsamaya ka ra ka thoko dikereke empa o etsa ntho a gago ba ra ipotsa bothata ke o etsalang ka wena obane but go na le conclusion e re tlang o yone re dumelane gore you must be from God ga mo araba konyana legodimo ga mo fa the revelation Bible le Jesu ke motsebi wa dipelo tsa banna le basadi o no keke bo wa mothetsa ga o tla le yena you can never lie before him because how sheba ka matlo o no sena ntho e ka patiwa pela motho because he knew the man from the top to the bottom ha tla Nicodemus a tla teletse mafifi Jesu sa motsebile pelong ya hae gore lefifi la tlanka lone le batla e Jesu a mo araba re re go jwetse ngwaneso a re for wena o bona a re go tla nna thata go nna wena gore o ka bona mmuso wa legodimo and it will be difficult for you to see the kingdom of God unless you are born
born again a re o ka nna thata go wena gore o ka bona mmuso wa legodimo ka ntle le gore bo pholositswe o bo amogetse Jesu o bo amogetse moya o galalelang ka hara pelo ya gago gore moya o galalelang o bo dutse ka hare go wena yet there comes a man o tla menna wa kereke a tlogetse mabota a kereke o latela monna o bitswa ikonyana legodimo a fitlha o Jesu Kreste Jesu a mo ara dipotso a e botsa Jesu nka tsela eng kae o nka tsela in a different direction o mmolela ka the kingdom of God o mmolela ka mmuso o phela o mmolela ka mmuso wa legodimo Bibele re jwetsa John the Baptist ana preacher and the kingdom of God is at hand are mmuso wa legodimo o jaaka bophara ba seatla sa ara o lokolla seatla sa are fetola ditsela tsa gago gore o ka bona mmuso wa modimo o phela are fotola ka mo phelang ka teng ka mo pelo ya gago e leng ka teng ka mo maikutlo a wa leng ka teng o tlo gone go amogela mmuso Nicodemus o tla ka question just some more a completely different question o mo fa karabo e sa tshwane le potso ya rona a ga o batla o tseba ka mmuso wa legodimo a re tla o fetole pelo ya gago Nicodemus o tla jare kereke o tla jere dipota tsa kereke o ra itshela re morena Jesu o tla mo araba so a o re ipeletsa re o tla tlalela ka ntle no mo araba se se mo pelong o mo bolela ka se se mo ska tsena pele o itse gore o moruti re go bone e o dira tse dintle o tla ka ditai le disutu tsa hae mare morena Jesu ara I know batla you know more about the kingdom you want to know about the kingdom ara mara o batla go itse ka mmuso wa legodimo ara tumela kwa ara this is the kingdom of ara God that is the question you should be asking yeah ara ke one potso tshwantse bo ska batla khona mo sekeleng o batla o tseba o bane ke etsa mehlolo ke etsa o bane ke tshwere mmuso mara o botsese ha o botsese o batla o pota kwa ka compliment o batla go acknowledge pele ha o batla o kena mo ditabeng re tla re kena mo khanya re lokise khanye re tla re kena mo tabeng tse sware go wena o batla o tseba mmuso wa lehodimo a re tshwantse o tsalo go tswa godimo so that you may know who you are ngwane se mo lapeng Nicodemus ke motho ya rutilweng mo about the temple ke motho ya petseng ka ra temple a tula melao ya dula ka ropelo ya hae e bona sa tsebe ya tlile o tlile ka lebaka la mosa le nnete ke Jesu ka sebele John the Baptist ya mo hlalosa a re nna ke tla le kolobetsa ka metsi but this one that is coming after me o tla mo morao ga ka o tlo le kolobetsa ka mollo le ka moya o halalela o tla me o tsebe hore ha Jesu a fihla maemo a bophelo a fetoga ka nako e nngwe re nka mabota dikereke re aga mo dipelong tsa rona ka nako e nngwe re nka melao ya dikereke re aga mo dipelong tsa rona we become more connected to the church than be connected to the living God re lebala modimo ya phela re lebala Jesu ka sebele ha Jesu a fihla o bolela Nicodemus it is not about your bishop it is not about your archbishop it is not about your prophet it is not about your priest but it is about your heart bona Jesu mo jwetsare o tseba pelo ha o ilukile le modimo wa phela mmuso wa Jehova o tla dula ka ro pelo ya hao a kopana le mosadi wa Mosamaria Jesu o phelang mosadi wa Mosamaria o morare are morena ha re sa khona lo ya ko thabeng re lo rolisa modimo because it's kind of a difficult ha re tsebe re ka Jesu a re nako e fihlile and the time is now that bao ba rolisa modimo it will not long about be the temple and the building and the mountains but it will directly come through the heart are bao modimo batlana le bao batla mo rolisa ka nnete le ka pelo are pelunya are pelunya are ha pelo ho ikaloka modimo tla dula ho yona Paulo a bua mantswe don't you know that you are the temple of the living God how tsebe na or temple wa modimo how le temple wa modimo you mind even everything that you speak with your mouth o hlokomela le dintho tse o di buang ka molomo wa hao o bane o jere mmuso wa le godimo ka ra molomo wa hao bebele are Nicodemus ya bataba tse di ya motlhakatlhakanyetsa are ke godile ke le mokanakana Jesu konyana le godimo are ke le mokanakana ka sebele ke godile are you saying should I go back to my mother are Nicodemus a maruri ya go netefaletsa gore ha o sa baptize you ka metsi le ka moya o halalla are ntho tsetsa mmuso wa le godimo o kekebe wa di bona o tla utlwela batho ba bua ka tsona o tla sala o ntse tshwere mollo fela o ntse tshwere melao fela o sa gone o bona mollo o tla me o tle fatshe are o tla tshwala o ntse eme mo dipoteng tse eme mo tsona and yet you will not be able to understand Jesu a kwala Nicodemus pelo a mo kwala le o tsebe ka nako tse
when you come into the conversation with the living God, it will be very difficult for any other person to can be able to understand. Yet Nicodemus was not just an ordinary man. He was a man in the temple preaching the gospel of Jesus Christ. He was a man in the temple preaching Israel. But kana kwe ukobona le muro modimo Jesu ka sebelebele o ka tlamorela evangeli bebelare Nicodemus a re ntotse di ka etsahala jwa Jesu ra maruri ka go bolella phefo e tsama mo yang kote e be fitlhe go e ka ratang kote. You will not praise what it's kae e bile ya kae o bane e tsona le motho a tsetswe ke moya, but you might not see that person we are kae ba ka tsoba o etsa dinto ha o tsetswe ka moya ba ka o etsa dinto in the morning kapa in the evening kapa bosigo empa o tswa in the morning o tswa ka the joy and the grace ka the stage and the glory of the living God o tula o kena motsele batho ba ipotsa how much o gona jwa o ka tswa o imetse maemo a bophelo a sa kopana empa every day you are carrying a smile on your face o na le mohau ka re bophelo ba hao o bane wena o dumetse o re modimo a ka tsa nama e tla ba tsa nama tsa moya e tla ba tsa moya Jesu mo jwetsa re Nicodemus o tsebe ntho tse tsalwang ke moya di tla bolawa ke moya di tla dula le nama di tla dula ntse le koname dintho tse tsalwang ke nama empa ntho tsa moya e tla dula ntse le ntho tsa moya a re Nicodemus, the time has come when your flesh had to surrender a nama o tlameha dule fatshe moya o ka hare ho wena e bona o tla ema Jesu a re ke tletse pelo ya hao ke tletse moya wa hao so that you may become something that you never thought that you can ever be. Nicodemus ya ba wa lemoha monna modimo gore nako ya nama it is fully coming to an end, gore ke nako ya moya o halalelang, gore moya wa modimo moya wa tjheseo moya o nang le tsebo e bona o ka nkang sebaka moya wa nnete bona o ka nkang sebaka ka ra bophelo ba monna le mosadi